Olá, colegas, mais feliz lisaun foun, lisaun nian, husi, kuriji, e minha frase em inglês, nebe maka durante ne kuliah o grammar sala heldet. Maybe antes terene hakarak atau agradecer tu tebes ba imi hotu nebe maka durante ne suporta maka sana hau. Liliu ba lisaun ser nebe maka upload durante ne, imi ser nebe maka like, comment, share, no subscribe, agradecer tebes, imi suporta ser ne motiva tebes hau. Ba imi ser nebe maka foun ya ne, bem-vindo mais ao canal, ho espero que imi se gosta canal ida ne, no enjoy aprende hau muito ko hau. So, mai ita tama langsung ba iha lisaun nian. Frase primeiro. How sempre rona ema dian I going to school. I going to school ne sala. Tama será uma sala, tamba antes going ne, ita precisa uja auxiliary verb. So iha ne ba auxiliary verb ita la hare, ita la kuliah. So terus ita tengki iha. Nemak am. I am going to school. Ina nemak close. Bayi ser nebe masih dah compreende kona ba auxiliary verb na saida, então imbel komene kraik para vai ngira imi barak ma precisa, hausi hal fali video kona beda ne para imbel compreende klenitan kona ba auxiliary verbs. Mai be auxiliary verbs ma kanesan am, is, were, was, no selutan. Ok, agora ita kolia kona ba frase tuir mai. Frase tuir mai ne komik tuan. Frase tuir mai ema sempre dehan I am scary. Vai ngira sira tahu sira bahira sira tahu batida sira sempre dian I am scary. Irane sala, lo irane komik ituan tamba irane sira mak tahu ne terulas ne ida los ne dian I am scared. Se ita tahu batida se ita tahu batrumah então ita dian I am scared ou I am afraid. Laos I am scary. I am scary então berarti ne dia kata ita mahalo tahu ke ema laos ita matahu. Oh meu Deus. Ya, so ida los nema dia I am scared or I am afraid. Ida nema close. So durante ne imi mak dia I'm scary tau ne salah, okay? Ida los nema I am scared or I am afraid. Okay, agora ita tama ba frase turmanya. Ema sempre diamos she go to school. Frase ida nemo salah tama será tamba house tokini. Salah hene bekar kau. Imi hare imi rona dia she go to school. Salah hene be. Salane iha verbo, ya. Salane iha verbo go. So verbo go ihane ita uja sala tamba será. Tamba she go to school. She ne third person singular iha personal pronoun. Ya personal pronoun third person singular mak she, he, no it. Tolune wangira ita uja iha frase ho verbo. Então verbo ser nebe maka iha present tense ita sempre tau esse agoto. Exemplo, verbo go. Go nene verbo present tense. Então ita tau esse agoto. Mas be go ne hakira sane. She goes to school. Ya, laos she go. Ina ne salah. She goes to school. He goes to school. It goes to school. Seandainya it será uma boa escola. Seandainya it ne refere ba dog. Animal balong kan precisa hanesan tuir treinamento. La escola mungkin tuir treinamento sa asu sira malanya rain. Quando antes ninain sira rola, sira tem que hatama tela iha treinamento para ema treino tela matene que ton tela foi me uma. E para nain sira lalika ulum moras. Maybe itanya Timor lan sendiri sih, maybe ne apply lupa iha malanya rain. So hatene tenoto, jadi iha personal pronoun third person ne sempre tau ese kotok. So I go to school, you go to school, they go to school, we go to school, my be, but third person nemak she goes to school, he goes to school, it goes to school, okay? Agora, ita tamo fali ba iha frase turmanya. Okay, frase dane how sempre rona husi colega sira ou estudante sira, vai ngira sira qual hal introdução mai how quando você na colega ida, sira sempre dian sene. My friend name is Maria. Ida ne sala. Ida ne salah nebe, ne salah iha imi la iha apostrophe s. Jadi when hira imi atudian my friend name is Maria, ida ne salah. Ida los nemak tenki ya apostrophe s iha depois de palavra friend, ya. My friend's name is Maria. My friend's name is Maria. Ida ne maklos. Agora my friend name is Maria, ida ne salah, okay? Agora tuir fale mai, oh meu Deus, ida ne haurona heldet iha ne bedet. My young brother, my young sister. Ida ne salah, okay? Laos my young brother, my young sister, my younger brother, my younger sister. Ida ne maklos.
labele diantang my young brother, my young sister, se durante ne imi koliansene tamba frase idane sala. Grammatically idane sala. Agora, tuir fali mai idane hanesa moso idane my old brother, no my old sister. Guys, imi kono kole idane tem cuidado tamba iha malai nerain, yani hotu si Wahire ita dia my old brother, ne dia katak hauni mau nebe ma cuidade tona. Se ma gosta wahire ita bulu sira idade. Eme de la gosta, nem eme de gosta, okay? So, emi tem cuidado. Se emi ne binga mau ne ma kere mama emi dan my old sister, liliu ita feta sira ya. My old sister, ni sira se tersingun ya, sira se la gosta da tamba ita dia kata idane hauni binga nebe ma cuidade ona. Oh my god. Okay, cuidado. So, cuidado ho idane my older sister idane malos, my older brother, okay? Laos my old sister or my old brother idane la losida. Del datan my older sister, my older brother idane maklos. Okay guys, how espero que me comprenden durante nesse imi makulia dia my old brother, my old sister. Thank you troca quedas ona, thank you para quedas no kulia me de los ne. Agora tu fale mai idane la os frase, mas idane palavra det guys, palavra det. Nelas frase da. Okay, palavra mak sis. Iha nebe de, iha Instagram, iha Facebook, iha surema sempre dia. Hi sis, how are you? Hi sis, what are you doing? Hi sis, where are you going? Hi sis, what are you eating? No, idane ne sala guys. Sis ne iha liang inglês e vocabulário lá ihada. So, imi hakarak kata bolo ema sister, daí bolo ni sister. Guys, idane haurasik maka aprende fofong how ba Australia. Kali hodi halawan estudo secundário hene ba. How ba hene ba, how uja palavra de sis ne tamba i how hene how tomang antena bolo sis idane sis idane ba. So how ba hene ba hone skola ne all girls school. So imi ma comprende tona hene ba ne ema mesak feto de. Então hone colega seremos mesak feto de. Hone colega feto seremos dia close moment how ba how ela que se astrama ba escola. So hone colega serem be makam hela muito que astrama serem mesak dia close my how. Serem sempre ajuda how Iha Tempu susar nelaran liliu in pulang primeiro ne be mang how ba. Serem sempre ajuda how for no kata hamos bele. Serem sempre hamaus how bangira how tanis. No how considera ser ne hanesang família, na tam ser hare o dia close. Então lorong ida ne how bolu sira sis tama how considera sira hone família. Então sira dia what did you say? How did how say hono hiatang hela, okay? What did you say? And how then sister, sis. I considered how considera imi hanesang how ni sister tama imi dia close my how. Então sira dia no, oh karena bolu ami sister ne, sister, mas bela os bolu sis ne la los. Maybe how barak ba sis. Sira dia no, that's wrong. So, how aprende sine ba e how mos observa mengira han colega fet serne, sira hang out serne colega fet selu, mengira sira bolu serne colega, sira bolu malu. Ansane, hi girl, how are you? Hi girl, how is it going? Hi girl, what are you up to? Maybe sira nunca dian hi sis. Or hi sister, or sira nunca dia sana. Sira dan hi girl, or sira dan hi beautiful. Sira dan hi beautiful, how is it going? Hi girl, how is it going? Sira sempre kolian sana. Maybe ida hi beautiful ne sira referi lo banira sira bolu sira ninia sa adik kelas sira. So relata ho domi imi so akara kata informa imi katak. Palavra sis ne iha inglês lá heda nebe lalika bolu e meu colega malai sira ne sis tamba sira se la comprende imi unless imi explica basira katak minha maksud ne sister hane sang how mai bena fatin sira se dia mai imi katak sis ne la los se akar bolu kare sister la sis, okay? Mai be se sis ne iha tetung mak den sis palavra tetungnya sis, então imi bele continua bolu sis mai be vengirim colega inglês how recomenda imi labele uja sis tama imi se la comprende imi da dilara ne haurona ema bulu malu sis la horas. So how cara te informa imi kata língua inglês ne sis la existe da. So começa bom imi bele para cole sis ona. Ori cole bot be ma clause. Hi girl. Hi beautiful. Hi girl. Ine ma clause la sis. Ne losana, okay? Agora tu fale mai ita ba fale frase. I go to school yesterday. Or yesterday I go to school. Irane sala, tama será sala. Sala é verbo nebe ma kita uja. Yesterday ne berarti horseg. Horseg berarti liutana. E verbo go nene ninya past tense ma será. Imi komanya kraik. Niya past tense ma went. Yesterday I went to school. Or I went to school yesterday. Irane ma los. Yesterday I go to school or I go to school yesterday. Irane sala bot.
bangira imi kolia, cuidado com o verbo. E lá os katak how inglês perfeito lá. How inglês será perfeito. Atau emas nebe mak moris ke Australia, e England, e America. Nebe mak ser moris mai langsung ser kolia inglês. Sira rasing nos inglês sira complicado tam será. Ser na inglês ne hakarak ida, depois lê selo. Dan mak siramos difícil outro laos ita det. So inglês ne buat ida nebe mak complicado ni. So ita hotu aprende. So ita quando halo mistake, ita bele kuriji malo. Importante makne reconhece ita nia sala, no aprende unsa ita bele hadia ita nia sala em futuro em mai. Importante makne. Ya, laos dian sala be ita bake lai. Li husi sala mak kita aprende. Tambah lagi sala, então berarti ita la aprende buat tidak ada. Mas será mundo ne bemak nunca halo sala ne berarti sudah pernah aprende buat tidak ada. Okay guys, kolia manena frase turme mane. Today morning I went to school. Ida ne sala. Tambah today ne terus ne ita trocaba this morning I went to school. Ida malos, okay? Laos today. Anu ini dia. Laos today morning, laos dan ohine today. So ohinda dere, tetu ne ohinda dere. So pasti English ne today morning. No guys. So this morning. Hafal dan this morning I went to school. Ida ne malos. Agora ita tampal pa frase ikusnian. Frase ikusnian ida ne kolia kona ba diferencia ya. Banyak itu compara ida ba ida selo. So example, what is the difference between Australia and America? Sala ni nebe, sala ni is different. Tama sera mas different ne sala. Tama mangira ita kulia kona ba frase dane ita precisa uja noun. Different ne adjetivo. Noun ba different masera difference. Ya, jadi uja ma difference, laos different. Uja medane, laos uja medane. Okay, dal datang. What is the difference between America and Australia? What is the difference between Jaco Island and Atauro Island? Ini malos, okay? Difference, laos different. Okay guys, então maknidate, obrigada barak be imo to nebe mak acompanha video neto hotu e house pera kata kimi aprendo na botruma e se imi nota durante ne imi balu nebe mak hare da video nene durante ne kulia frase ser ne sala. Então agora imi bele aprendo na. Ta bele hanoin kata kimi be, okay? Nunca hanoin sane. Nunca hanoin sane. Dal data foun baby. Ita quando la hatene botida, no problem, ne normal. Ita halo mistake, normal. Importante é que tem que aprender você né, ori halo los iha futuro mai. Importante makina ne. Makina date, bem ser nebe makafonya ne, kita halo subscribe, se imsirok subscribe, kita halo like, kita halo share, video da nebe ho minha colega sira, minha família baru nebe maka imi sente kata importante los hatene, liliu palavra de cisne, tambah hare se Timor la tomak ne, ema hotu cis va cis mai det. Cis va cis mai la hotu det. So dal datang em inglês cisne la existe da guys. Então makina detona, hausia hasoru fali imi ia hanya video tuir mai, ho hanya lisaun foun. Bye.